She Akwasi asema kwa no wodi mutuni gospel artist o. Me na koda hotel obefa me to amam printi. Wose ada na mamba bontia abeka se wo ye gain. Oba befa me to. Na no wo hia me a odne ka cross me. Ene me pinche ni sa wo mani. Na hwe mama ya cho. Ma report mama ya cho. Yako program wonya hotel wa amante hotel na yema. Na brabeda me nchen a anadwo no wo ba befa me to. Sa wo ye gain. We are Muntini, our gospel artists here, we again. Now, I put it to you. Me catch that was a sheye. My report to case, no. Now, come on, cause I met with him a count. Must met me a bobby. My own cousin can make me a proud. Now, so me the gun I'm right Juma. Over family talk, not Mama one family tour. And nunti me a video or social media now what they are. Odo Sababa woman. Oh, Baby Prami. Na me catch now say me suppose say we again na me nyum to ni bit say me pa madam for you to ni catch them so me again what are you saying, what are you talking about? Me kwasi Nyarko me nkuntru ho na fa me to me se me boni din me se me boni mutuni ni din pa wo ha me boni din ye ko program manya hotel we nya dan wa mantem yes ye ne parchmentan kakra oba fameto anadwo na ye pon program no oba be fameto nyonku be man mutuni o am boni din wa video show bia ni mu no min kuntunu ho no fameto se he masa e man mu nyansa ubebo metu agum ubebo metu agum na wonyu mutuni we pa ntanyame honyum na woto what are you saying, what are you talking about? What am I done? Meto nasa meto fian nanka makuntunu wona ma yama so greng se kura wosi more so na kwabrane bebu metu agum ti afidemia ntumi ne be nwasa kr na ba pampers na nke ehuna mane ya mintu ya oka Ebusomo akwaba eba too much. Message when you first time I do video to ani di mo subscribe to my page and also press on the bell so na me upload bia so na onsa ebeti naka. Ebusuya adechi na se wan tia se fofora ekremu ano yechi. Agrada ne kan o se kremu se mu badjo pa de emu njoda. Evangelist bia otonyo me fe no evangelist Akwasi. Ede ensem bi abeto bontin a o chim se popular gospel artist bi fesanka ofaneton na wampene amajisi ano akoye nsempia o kirem se wodi kan ko police station akoye case wo ho no na onfa ni poni din beto abonten e de na mum amanfo de omon sa tenetene ebi tie se ebeye DSP Kofi Sapo ebi se eye brother Sami but ebi se na nsem no sifatene de menni hu club ya but eye commenter abegu asioni binu no na minim de enti e wo se enkofo comment suggested these people and also pointing fingers at this popular gospel artists bible shia mayentie ensenu senia evangelist edebeto abontin no she Akwasi asema kwa no wodi mutuni gospel artist o me na koda hotel obefa me to amam printi wose ada na mamba bontin abeka se wo ye gain oba befa me to na no wo hia me a odne ka cross me ene me pinche ni sa wo mani na hwe mama ya cho ma report mama ya cho yako program wonya hotel wa amante hotel na yema na brabeda me nchen a anadwo no wo ba befa me to sa wo ye gain we are Muntini, our gospel artists here, we again. Now, I put it to you. Me catch that was a sheye. My report to case, no. Now, come on, cause I met with him a count. Must met me a bobby. My own cousin can make me a proud. Now, so me the gun I'm right Juma. Over family talk, not Mama one family tour. And nunti me a video or social media now what they are. Odo Sababa woman. Odo Baby Prami. Na me catch now say me suppose say we again wo sa dum tunu me bodin am we ase ne Ghana nyina wo say Juma wood no fan call photo o fan call photo ada na tisa ada o be fa me to amam peninti no na wa brantia kama te se me kremoni bebe te se me
enne Yesu adom wagye me afiri nkonua mu me fie abosomsem mu me fie amanne no nkonua mu no me meye gain awurade betu aka me se me sama ma awurade wate me fa me sanka me mo bi ma ye case atiaw na ye ba chewo so na ye chewa ma expose me boldini odina me dia hag me boldin gospel artist that we gain abema nyame abose ne suba ne nsa so gain and we homo sociality gain gay boy gay man gay boy nyambe tua wo kawate menka hwe sasama ma urade anadu papa meto afa na ma mpene a na ma beye video a whether what ya no oni me be kontokwa na ye ka se ye tie gina obetu ne mako kristo ntra me fa me sanka ma reporto ba ye be chewo na ye chewo me bowdin ama wiase na hu se oni mtuni wei gospel artist wei wo ye gain se adwuma wo dia se wo fa nkofo to nyonko be ma no wakuntunu ho na so aye grengre na wo do be ma fa no to nyambe tua oka nyambe tua oka nyambe tua oka tua ka se wo ye gain ya ma mo ye gain mo sa kira wo mema mo fa nyonko mema wo ba wo fa nyonko ba nyambe tua oka gefo mo sa kira na wiase mu bibi ensi kwa alright na to aso ina yetimeti de evangelist ide abeto abontin baby a papa we eni edri me personally me ngini say obetuma begina abontin etwa ntro we abra bibisa ensi ye ena ebiem so me no mienu ye ndi hu akini ye nim say ye won krofo wo omayimu a omoye gay ebi asofo ebi singers and all kinds of people are more engaged in this act. Ya pass bill. Ya criminalizing this thing, but I don't know what to say right now. But Dominion say this is the situation we have at hand. The software can and I just for trend, but I am persuaded say for trend. Samna nesi and episode munchirimu ebreye. Or san chiremu crash say wakoye police case because of say sa gospel artist no or make it threat on this life. And no ujina so wa de koye police case no na ibisa say gospel artist here where then ekoye gay. And there's nothing wrong say a gospel artist gay. Okay, if there is something wrong say gospel artist gay, where do they derive their inspiration from? And no more to no and was sunny free for and are dumbly free for and they are just singing for singing sake and a business be no more. Ebusia adwin chene ba ne de ebebrekwa message also do adwin chene be to abontin na fe subscribe my page with me adoma so sena me upload bia so na sabit maka me the trending news, breaking news, spiritual shows and political programs and I'm the bro makra oh we are saying that na me nyum tuni bi ti say me pa madam for nyum tuni ka terms of so me ye gay what are you saying? What are you talking about? Me kwasi Nyarko me nkuntru ho na fa me to me se me boni din me se me boni mutuni ni din pa wo ha me boni din ye ko program manya hotel we nya dan wa mantem yes ye ne parchmentan kakra oba fa me to anadu na ye pon program no oba be fa me to nyonku be man mutuni o am boni din wa video show bia ni mo no min kuntru wono mfa meto se he masa e ma ne mu nyansa ubebo metu agum ubebo metu agum na wonyum tuni we pa ntanyame honyum na woto what are you saying? What are you talking about? What am I done? Meto nyasa meto fian na nka makuntru wono ma ya maso grengren se kora wosi more so na kwabrane bebo metu agum ti epidemia mintu men ni gbe asa na ba pampers na nke ehuna mane ya mintu ya oka sen muntu ni be ma be fa me kwasi Nyarko to pa de me do here enya adwuma na adwuma me ne no tokwa osuma me nka nchiro bia na me boni din na mo me ka kire mo se ma mo fa nkofo adwuma na wo so to nyoma kire wo nyom sofu bi na ka kire me se wo usu ye difu ate wa sorry se wo se wa unu nyumo to atwira wo nyumo compose wo nyum
na wafa nkofo nyum na woto wafa nkofo nyum na woto wafa fa nkofo nyum za are wonu nyanza tro wonyum nyanza na obi afa menwum enyum aye tui obi nti ase oweja ase body a o wodi am ba jiro boys ya bre gazo wafa yesu ne de o gaze biem che ye be ye dede wajabe ye be ye dede ewrade agye ani o na ka boy no kofo ne pa me chew ene asofo bi sofo tem nchen ya wa han nani ene wa han nani pa sofo tem da o si han nani we me no no pa me chew Akwasi o de asem cha na fa hwe nchai na champion kuma wo be soro hene yokoto dwegu fom Akwasi o mo pa me chew eni mu no na se kuma wo hene be soro hene na pa chewe ba jama naka